Gava ku mirov dibêje Rouen berî her tiştî dîrok tê bîra mirov. Lewre yek ji kevintirîn bajarên Fransî ye. Ev paytexta Normandiyayê bi avayên xwe ve bi meydan û kolanên xwe ve nîşana îhtîşameke dîrokê xwe ye. Bi qesr û qonaxên xwe bi xaniyên Normandiyayê ku bûne stîleke mîmariyê bi dêrên xwe yên bêhejmar ve Rouen weke bajarekî xeyalî ye. Yek ji avantajên wê yên mezin jî ew e ku nêzîkî Parîsê ye. Devera ku desthilatdarî lê hebe, şopa şaristaniyeke mezin jî bêguman dê lê hebe. Li vira kevintirîn methem û restoranta Fransayê jî heye ku diçe sala 1345-an. Li vira zanîngeha Rowanê jî heye ku bi taybetî di zanistiyên civakî de gelekî navdar e, elhes jî di sosyolingwîstîkê de. Li vê zanîngehê mamosteyekî Kurd jî heye. Ji sala 1995 û vir ve ye ku ji 20 salan zêdetir e ku li vira xebat û lêkolînên akademîk dimeşîne. Rouen bajarekî dîrokî yê Fransayê ye. Li vira zanîngehek heye ku jêra dibêjin yek ji navdartirîn zanîngeha dwarê zimannasiya civakî de ku em çira dibêjin sosyolingwîstîk. Li vira mamosteyekî Kurd heye. Salî Hakin ku bi xwe ji Batmanê ji Qoz dixe li vira nêzî 30 salan e ku xebat û lêkolînên xwe dike û li vira mamosteye li ber destî wî gelek kes dijîn. Bîstekê din em ê bi Salî Hakin re vî mamosteyê Kurdiyê delal re li kolanê bajarê Rowanê bigerin û vî bajarê dîrokî di nava vê dekora fantastîk de em ê behsa kar û xebatên Kurderojiyê bikin. Salî Hakin di pencereya Kurdî de bîstekê din. Salî Hakin di eslê xwe de ji Batmanê ji Qozdogê ye. Piştî lîsansa ziman û wêjeya Fransî ya li zanîngeha Dicleyê li Bakur, bi bursa xwendina bilind ya hikûmeta Fransî ve hatiye Fransayê. Li vira li zanîngeha Rowanê sala 1995 doktoraya xwe dwarê zimannasiyê de wergirtiye. Mijara lêkolîna wî pirsgirêka binavkirina Kurdan ya li Tirkiyeyê bû. Ji wê salê ve ye ku Salî Hakin li Rowanê mamostetiyê dike û di sala 2014 de îcazeta profesoriyê jî wergirtiye. Me bi vî mamosteyê Kurd re di nava dekora bajarê wî yê dîrokî de sohbetek li ser jiyan û kar û xebatên wî kir. Berkek Salih tu bixêr hatî bername me. Merhaba. Tu karî ji me re behsa xebata xwe ya li zanîngeha Rowanê bikî? Va nêzîkî 18-19 sala ez li zanîngeha Rowanê mamoste me, doçent doktor. Di beşa zimannasiyê de kar dikim. 3 sala jî seroketiya beşê zimannasiyê dikim. Ev beşanê beşa zimannasiyê ye, ango vekolîna ziman bi metod û teoriyên zanistî. Ez li wê derkê dersên sosyolingwîstîk ya civak zimannasî, dersên pragmatîk, analîz û dîskûr, dersên metodolojiya lêkolînê û dersekî jî kurmancî, zaravayê kurmancî didim. Ji xwe zanîngeha Rowanê dwarê sosyolingwîstîkê de li Fransayê gelekî navdar e ne wisa? Rast e, rast e. Dibêjin sosyolingwîstîk bi renga Fransa li Rowanê dest pê kir bi digel mamosteyên Marselezî, Jean-Baptiste Marselezî, Bernard Gerdin, Louis Guépin, 1907 de. Li vê derê bi qasî ku em dizanin
خوندوان کرجی هنه که خوندکارن کرجی تل بردسته تا دیپلمای دکن که یک جوان جی از خوبم تبیراته بین ناف 10 ساله بو تو کاری پیچه که مرا بحثا وان خبرتان جی بکی هم بچه آوایی لکولینن که دواری کردی ده تن کریم برای ودبن یعنی کادر جاوی بله سرزمان کردی گلک لکولین پیوستین و گلک ماسیانا لوما من حول ذاك وخندكاران لروان پرورده بکن و چند ساله تو پرو ارگین بونه دکتر گلک سرکفتی و خوندنه خلاص کرد. ایرو نزدیک 12 خوندکار مهنه پرانیوان ماستر دخوینن. دو خوندکار جی تازه دکترای سر زمان کردی آماده کن. مجارين ليكولين ماجي قالك بالكيشن مثلا او هردو خوندكارين دكتور اي سر يك جوان سر زاينده مجاري زاينده زمان كردي دخبته يادن خوندكار لسر پلان کرنا سیاست زمان لدیاسپورا و پلانی جی بالا خود پولیتیک لینگویستیک بالا خود ده خباتن سمینار کرمانجی کووا نزدیک 20 ساله 25 ساله لدیاسپورا لنفیه حول دادن کو زمان زراوی کرمانجی استانداردیزه بکن لکسیک و راست نوان و اویاجی براستی دنیای ده کم نمونه مستحانه کو زمانک لدربه ولات خود استانداردیزه کردن. آرمانجا و پروژه چیه؟ یعنی اون خوازن چی بکن پی؟ آرمانجا و پروژه یا هری گرنگ دوکومانته کردن زبان کردی. جبر زبان کردی و چند ساله گلکی دیگهورا. جال یک و هدی درفتن پرورده درتکفن ولی. آزمونن امورن راگهاندنه گلک زیاد بن تلویزیونن رادیو روزنامه چافکانی اینترنت سرخته اوانان باندوره کی پرخورد لسرزمان کن و زمانجی بیاوی دگوهره دی بوی لکولین ام تخازن بپیون که زمان بر بستانداردیزه بونه ولدچه یا جی هر چهار زراوه نزدیکی هفت دود بن یا جه هفت دود بن یا جی هر زراوه هدی استانداردیزه به یک آرمانجی هری گرنگ اوه یعنی روشا ایروی زمان کردی هم دوکومانته بکن یادن دانیان پیشکشی لکولینر هم بکن جبر آرمانجا دویمین اوه که هم وبسایت تک آماده بکن و همون دانه برهف کریه لی بار بکن و کسی که تخصص سر زمان کردی لیکولین بکه بنیره مثلا لدوهو که چواد بیشن نا وقت کورپوسه که زمان ناسیه نوسا بله کورپوسه که گلکی بالکشه و آرمانجا سیمین اوه که نقشه کی زراویان و لهجهیان هم درخن هوله ما بسته خود زانم که خباته تا یا دکتره یا لیکولینه تا یا سرکه دواری بنافکرنا کردان دبو. لترکیه کرد چواتین بنافکرن. گلوج بو چه ترکان همون ناف لکردا کرن هر تجوان گوتن روجلاتی گوتن ترکین چیایی گوتن کسین که تریاوان هیا لتجار جوان نگوتن کرد. تو کاری پیچه کی جبومه واشیلوه بک گلو سبب چیه سبب آویا بنگه هوی یه سیاسی ایدئولوژیک چیه که مروف جملته کره هر پیوی بیجی لمروف ناویو ملتی لینکه. یعنی بنافکرن جبو چه اوقاسی مهمه. راست من تزاخوی دکترای سال 1995 ده پاراست دوی دمه ده پیوند کرد و کردستان قدغه بود دا هفتنا سیاسی وزانستی ترک و ترکان ده چما من سروی مجاره تزاخو پاراست جبر کو هم جالی زماناسیه و بابت کی بالکش بو چوا مرو پاسه تشتکی بکه بی کومرو ناویب کاربینه Aliyedin nav de hemen demede nasnameye. Nav tişteki. Loma demek ki devleta Türk hatta da mızradın 1923'da yekj biryarın egrin kustandın 1924'da pevin Kurdu Kurdistan kadar haykırın. Velatek benav gelek benav باورت کردن که دما که ناوی کرد و کردستان جوهری را کن تی کردی بویا و جوهری را بن. لی تکوشینا کردان برخودان آوان و ریل بروی
وندابونا پیوین کرد و کردستان گرت ناو گلک گرینگه و دوین کرد هرتم ناو خوب کار بیدن یعنی کرد و کردستان ولات ما کردستانه و امجی کردن سالی هاکن هر وها اندامکی برێڤێبریya Enstitûya Kurdiyê jî. Me di nava sohbeta xwe de mijar anî sergiringiya Enstitûya Kurdî ya Parîsê û bursên wê yên xwendina bilind jî ku gelek kes miraq dikin. مامۆستا ئەم دەزانم کە تو لە ئەنستیتویە ژی di heyeta birêveberiyê de ye û her wiha tu komîsyona bursên xwendina bilind jî de ye. Tu dikarî piçekî ji me re behsa xebatên enstitûyê bikî? Enstitû ya Kurdî wek têzanîn 1983 de hat damezandin. Wê demê gel Yilmaz Güney, Doktor Kenda Nezan, İsmail Şerîvanlî, gelek ronakbîr û siyasetmedarên Kurd hebûn. Enstitû wek seferatxaneya Kurdistanê li Fransayê bû û heta li Ewropayê. Misyoneke wê pir giran hebû. Misyonekî pir giran û misyonekî herî girîng ku rewşa Kurdistanê bi raya giştî Ewropayê bidin danasin û her wiha pêşdarî muhafezekirina ziman û çanda Kurdî bibe. Piraniya van vegeriyana Kurdistanê, Bakur, Başûr û Rojhilat jî û çendê hinek ji wan jî li Fransayê û li welatê din Ewropayê di unîversîteyan de di navendê lêkolînê de wek mamoste wek lêkolîner dixebitin û bi rastî jî piştgiriyek gelekî xurt hem ji bo lêkolînên hem ji bo ziman û hem jî ji bo zimanê ji bo çanda Kurdî hatiye kirin bi rêya van bursan de. Gelo ew her çend em ji vê derê bixwazin bi mamoste û dezgehên welêt re peywendiyê dînin jî piçekî pirsgirêk di finansmanê de asê dibe. Gelo ne baştir e ku Kurd ji îmkanên xwe bütçeyekê ji bo vî karî veqetînin da ku bibliotekeke Kurdî, pirtûkxaneyeke Kurdî ya zanistî ava bikin û karibin bernameyeke pêşbirina xebatên akademîk li welêt û yan jî navbera welêt û Ewropayê de bi hev re çê bikin. Bi rastî nebûna pirtûkxaneyekî neteweyî û zanistî kêmasiyekî mezin e ji bo hemû Kurdan. Ev ye proje me çend car pêşniyarê Hikûmeta Kurdistanê kir. Me hêviyê hokut nekiriye em hêvî dikin ku ev proje bi ser bikeve ji ber gelek dewletek bê pirtûkxaneyek neteweyî ev ya ne xwedî bîr û baweriyê ye. Loma em çend cara em vê projeyê pêşniyar dikin. Li alî din mesela Hikûmeta Kurdistanê ve 4-5 sala bernameyek şandina xwendekaran bo Ewropa û bo welatên wek Hindistan wek Misir bursiyara dişeyne ev ya pengavekî gelek li Fransayê jî hene pengavekî gelek girîn çar xwendekarên vê bernamê li cemin dixwînin. Salê Hakin di nava mala xwe de jî nimûneyeke wiha nîşanî me dide ku mirov dikare bêguman weke mînakeke baş ya perwerdehiya zimanê Kurdî nîşan bide. Zarokên wî Ronas û Îlona û Zelal ku ji dêyeka macarî ne bi Kurdiyeke wiha dipeyivin ku tu dibêjî qey li welêt mezin bûne. Mamoste Salê Hakin ji me re behs kir bê çima zimanî zarokan girîng e û ew çawa bi ser ketiye. Mamoste ez dixwazim ser pirsan nasnameyê û têkîliyê ya bi zimanî jenavê te bipirsim. Ji bo çi Kurd divê li zimanê xwe bi xwedî derkevin? Yani 100 sala vir ve ji nûşka ve hemû siyaseta Kurdî bi taybetî ji li Bakur îro ser zimên rawestiyaye. Çima ziman ew xasî mühîm e? Ma mirov nikare milletek bilê bi zimanekî de jî bipeyve. Çima? Ziman nasnameyê gelek e. Ev filozofên Almanî wekî Humboldt wekî Wittgenstein gelekî lêkolînan kirin.
و دبیجن دیگیجن وی انجام کو زمان عینه کی گلکی ولاتکیه گلک تشتنه مثلا د زمان کردی ده به شیوه تیگوتن لب ترکیه ده یا زمان کدی نایگوتن اویات وی واته کو زمان راستیه باوی کی جوها دابشت که لگوری چاند لگوری بیرو باوریه کردا و گلیدن جبوی زمان د ناسنامه گلک کی ده جیه کی پر تایبت دگره و جبو و گرینگی زمان جی دوی گل هر تم زمان خودی در کردن بپیون و وگویزن نفشن یدن. ما مستعد زانم که هرچند دولت خطره اکثر زمانی کردی و کاراینا و هفجی ام زانم که کسی که اروپا دیجین پیچه که وقت جوان بهتر بسر زمانی کردی و نغما زمانی کردی دخون مثلا نوا معلومات ده ام زانم زاروکیت بسه زمانات زانن تو وقت کسی که کرد کل ویدری دیجی ل اروپا در ویولت دیجی چاو تو سرکت و تا کردی فیر زاروک خوکر بلکی دروی ولاد مروز ایدتر قدر و قیمت از زمان خو دزانا لوماجی دما زاروکمی پیشی روناس چبو 2001 ده مثلا موی قید زاروکخانه کرده و کرش دبیجن لوی دانستاندن به دکترک دما کنو قید که هاو دید دکتر دید که ناوی من بیانیه خانم من مجاریستانه گو اون زاروک خود کیش از من پیون من گو راست از کردی داخل پیره خانم من مجاری دکتر گو پر باشه ما بخوی نه کرد و نه مجاری نه کرد دکتر کی فرانسیه ام خوشی شک شاج بونش بر حتی نه سیاست فرانسه او کو خلقین کوچبر و پنابر زمان فرانسی برای هر تشتیم بین و زمان خوی دایی که زمان هینه بین اویا قوته کی بیرو باوریه ما پشتاس کرد و جوی وقتی ور و جی ام هرتم بزاروی خورا زمان کردی دافم و خانمم جی مجاری و هر سه زارو که ماجی هر دو زمانم گلکی باش فرمو یعنی مرود دکارب سر بکنه نه تنی ریاوی او مرود هگر نوا مالا خود زارو که خورب کردی به و زارو فری کردی به نوسا بله شو تکوشینا کی روزانه یا لنا نه هوچن جی زحمته یعنی دما کومرو هرتم وک بریار وک پرنسیپ هرتم زارو خورب کردی باخفه ابیا ممکن و نورمال جانا زاروک بالاوان دچه سر زمان سردست جبر لفرانسایی دچن دبستان حوالیوان فرانسی هنه جانا پیوین فرانسی بکارتینه اویا نورماله لی از هرتم من تو جربوانا فرانسی ناخفتیه جالیدن مثلا گلک چیروک جوانات خویدم هر شف ام چیروکات خویدم فیلمن کردی فیلمن کارتونی نشانه وان دادن ام چخا در فتح مهاب ام دچن کردستان خازم کلودر که جی ببینن که زمان کردی راستیه جیان انا كوانجي بزمان واخرها هذا راست شو لما مست ببوره وكا سوسيولينغويستيكي وكا بسبوركي قادا جواكناسيه جام كارم بيجين تو ادزانم كتي بيرامن هكرز نشاشنتم راس بك د سال 2004 2005 ده لسر و گوهستنا زمانی یا بر بنفشه نو و دناوا پنابر فرانسا ده تو خبيتي بو قالوا كردين كل فرنسا يدجين زماني خو وكاكو املي فكرن درباسي نفشين ودكن يعني 2005 2006 devlet kolinek me usaha bud به هفکاریا یونیورسیته بوردوی ده دوی دم نزدیک 4-5 نفچه‌ان انکتا چکر بو پاریس بو استراسبورگ بوردو نورماندیا انجامن و بارکش بون جبر مددید کو نافجواتا کردین فرانسه ده و گوهستن هیا و کرد زمان خودی درد کردن جبر زمان وقت پرچه داستانه خود بیدن و ما حتی وینجی گروان چکر بو لیج بر کماسیا دبستانان و تنبونه پرورده اند دبستانان ده و کمالیان ده و هر وها جبر هنگ ریخستنه که چالاقیه خود تنی زمان ترکیب بکارتینه اویا دبه خطرک که دمک نزدیک ده اوه گوهستن راوسته و زیادتر یا زمان فرانسی بکاربین یا زمان ترکی قطبوینه بله چون
سال و 25 30 سالته کتر فرانسایی تو ایدی خوکه پنابره کی دیبینی خوکه سرگونیه کی دیبینی خوکه درکتیه کی دیبینی تو چناوی چه پناسه کار خوکی وقت تو پسپوره بناف کرنه ام چناوی خوکن براستی سرتم خوکی کردک ده حسابم هر چی ام و 25 26 سال فرانسه دجیم جی بگوانم هینه فرانسی بونه هینه چندوان بونه گلکی حواله من فرانسی هنه حواله من کردی هنه فرانسه لی هر تم از وک خوک کرد ده حسابم گاوا که تجدر ولید ناری او کسین که هاتنی فدر تم خونه کوان هیا او خونه کم تم بعض دکن تو باور دکی که روزه که ولاته کی ماجی چی به او هیویک هیا و به هیویجی جیانتن هیا هیوید کن که روزه که ولاته کرداجی ولاته ما هیا لی دولت امتنه فرزگره که هوا ولاته ما به دولت و بکبه وكيل بيجن كونسرا نتوايا هي ما هي ام جبويجي تشي دستمتي ام تكن اصلا غير شر جلاتانا فين ده كان دبينكم مثلا وحشة وبربرية اللي هاتيه بنافكرن بنافان دو سالين داوي ده جهف كتنا سوري وفردويه ده هرين بيش كتب له هفكر قالوا رولا كانوج كردار شيء ده بد نافا فياده تو چه دبینی؟ بگمان ایرو توجار وکی ایرو در فچه نبوده که ام فکر دولت کردی لدنیای و لکرداجی بدن قبول کردن. جبر برای بیرامتی از خونده کارمون مدگو چما کردستان دولت کردی نکاره آوابه گفتن دم دولت کی کردی آوابه دوی همون نقشه دنیای جنوب چکرون او نقشه کتابان در انسیکلوپدیا در جنوب بین چاپ کردن لوما ویا در فتره کی آبوری پرگرانه و لوما جیت کردستان توجار نه آب کردن. لبی روشا داون یا روشاتنا ویدم مدید که کردا شرکی و حال دار خس که اف میرانیاوان اف میرخاسیاوان حتی نتنی گوان بیشتر میرانی هم وقت پژوراتیو نبیشن جنو میریم هم مثلا تفر شربون و شرکی و حال دار خستن که دنیای حمود دید به کرد چه دکارن او نرخین که اوروپی پیدجین لروجات ناویم بپارزن گلو کرد دکارن ببین جبو او مروواهیا نوک بنرخین هفارا واده دکارن ببین سمبولا پاراستنا وان نرخان و کلها مروواهیه از باور کم نهاجی از مقاله نوشتیم او سر کوبانه سر ناوی وی باجاره چوان چاپمنی فرانسیه ده هاتیه بکارانین کیجا سمبول لی هاتیه بارکرن سمبولا دموکراسی سمبولا سکولاریزم سمبولا تکوشی شورشگری تکوشینا همبر کevne parazitiye ایرو براستیجی درای گشتیا دنیای ده کرد بنا خودی سمپاتیه کی گلک خورد گلک مزن و کرد وکی گلکی هری نزدیکترین بو بیرو باوریین اوروپا تین حساب کردن اف چون برای گوت اف بیرو باوری هیا اف سمپاتی هیا اف مشروطیت هیا که کرد و 35 میلیون نخودی دولتک نخودی استاتویی کی نام نتوینا دوام جوی روشه زو استفاده بکن. جبر کنجنکتور ژئوپلیتیک زود گورن. دوام براستی مثلا ایرو سرخوبونا کردستانه و رفراندوم جبو سرخوبونا کردستانه لباشور دروجه ویدیا. مثلا مهوید کن که سال 2016 به سال سرخوبونا کردستانه. لوده که دولتک به دامازراندن اویا هیویتی بده کردن باکور کردن روجاوا کردن روجالا. لوما دوی همو کرد کردن باکور بن روجاوا بن روجالات بن پشگیری بدن وی به واژویا سرخوبونا کردستان. گله گله سپاس. مثالی حقن لباجار فلوبرت و موپاسان هشت و امچون. رأيك دريج فرنسا حتى بكردستاني لهر بحث كرن و بيريه و هاتيه داگرتن. ما رومانك فلوبرت تيرارا وكرنا في بيريه دكه. گواكو مسالا هاكن روان هشت و مخاطر جي خواست
هێڤیا me piçekî bilindtir bû. Lewre me fam kir ku li xerîbî û dûriyê be jî mirov dikare di nava xewna xwe de û li pey wê xewna mezin bijî.